Lepo pozdravljeni, dragi bratje, sestre. Dolgo časa se nismo skupaj videli v nedeljo, ampak spomnimo se, nedelja je čas počitka. Verjamem, da bomo skupaj lahko doživeli Božjo prisotnost, ko bomo razmišljali o tej besedi, ki jo bo brat Med govoril. Ne samo to, jaz verjamem, da lahko v slavljenju sprostimo naše razmišljanje o tem svetu in kaj se dogaja v svetu, ampak poglejmo, kaj Bog hoče delati v nas, kaj v naših srcih lahko zraste. In spomnimo se, Pavel je v zaporu na koncu svojega življenja doživljal najlepšo prisotnost Božjo. Spomnimo se tega. Torej, nismo še tam. Bodite blagoslovljeni in poglejmo si in vzemimo si čas za slavljenje. Gremo v molitev. Hvala ti, Očka, hvala ti, da kljub temu, da smo lahko doma, lahko doživljamo s tabo tvojo prisotnost. Tebi vsa slava in čast v imenu Jezusa Kristusa. Amen. Gremo v slavljenje. Božja moč naj tu med nami veje, hrepenenje tli globoko v nas, dajo zdravi svoje ljudstvo, pošli svojega duha med nas, ozdravi naš narod, to deželo, ozdravi naš narod, izlij duha nad vso Slovenijo. Slutimo, da Duh že k nam prihaja, silni val prodira nad zemljo, nosi milost odpuščanja, molimo, Gospod, obnovi nas, ozdravi naš narod, to deželo, ozdravi naš narod, izlij duha nad vso Slovenijo. Ozdravi naš narod, to deželo, ozdravi naš narod, izlij duha nad vso Slovenijo, izlij duha nad vso Slovenijo. Welcome. Dobrodošli. We are going to be going through Acts chapter 17 today. Danes bomo šli čez apostolska dela poglavje 17. If you have your SSP, it's page 159. Torej, če imate Sveta pisma, prevod SSP, je na strani 159. Before we get started, though, I just want to say how good it is to meet as a church, even if it's virtually. I know that's what we have to do right now, but it's good to be together. Najprej želim samo res reči, da koliko je super, da se lahko skupaj dobimo, ne glede na to, da je preko interneta, sem res vesel, da se lahko dobimo. But I have to confess, this is the first time I've brushed my hair in, I don't know, weeks.
Ampak moram vam priznati, da to je v bistvu prvič v tednih, da sem se počesal. It's the first time I put on like some nice clothes, a shirt here. I mean, I've worn shirts, but a nice shirt. So this is exciting. In je že kar nekaj tednov, odkar sem na zadnje imel oblečeno lepo srajco, imel sem oblečene majice, sam ne lepo srajco. It's a crazy time we're living in. We all know. Res so nori časi, v katerih živimo, vsi to vemo. Here's a picture of my office that I'm using right now as my kids are home. Tole je slika moje nove pisarne v teh časih, ko so moji otroci doma. I tell my friends I have the coolest office in all of Ljubljana. Mojim prijateljem rečem, da imam najbolj cool pisarno v Ljubljani. So if you got a picture of your current office during this crazy time, feel free to, there's going to be a link here, post that, post pictures, show us what you're doing at home. Objavljen bo tudi link, kamor lahko pošljete oziroma objavite sliko vaše pisarne. So online school started this last week. Wow, that is exciting. Torej, ta teden se je začela šola online. Super, je super. Yeah, super. It's been hard. Like I know like the second day in, my wife was already starting to like get tears in her eyes going like, "Oh man, this is so difficult." Res je težko. Je bil drugi dan šole preko interneta in moja žena je že imela solze v očeh, ker je tako težko. We just want to say great job to all you moms who are jumping in to help those kids. Like, thank you so much. Grandparents, I know you're helping too, so great job. We thank you so much. Želimo samo reči hvala in res dobro upravljeno vsem mamam, ki investirate v svoj čas in starim staršem. You're doing an amazing job. We just respect all that you're doing. Thank you. Res super upravljate delo in želimo vam reči hvala. Also, for all the single people out there, we know that this is, again, a tough time for you, especially if you're living on your own. In vsi samski, vem, da zna biti ta čas res težek čas, sploh če živite sami. We are praying that for your loneliness and that during this tough time that God would just meet you in that loneliness. In molimo, da v tem času, kjer mogoče se lahko izkuša samoto, da bi vas Bog res srečal v tej samoti. And these are difficult times, and we know the next few weeks will be even more difficult. In to so težki časi in vemo, da v naslednjih tednih zna postati še težje. Now, I have heard of people who actually enjoy lockdown. In slišal sem za ljudi, ki dejansko uživajo v tem času karantene. They think it's peaceful and lots of time to think. Mislijo, da je mirno, imajo veliko časa za razmišljati. I'm not one of those people. This is really hard for me. Jaz nisem eden izmed teh ljudi, ta čas je res težek zame. The spring was difficult when we were in lockdown then, but I know a lot of people think that this time is even tougher. Spomladi je bilo težko, ko smo bili v karanteni, ampak veliko ljudi misli, da je ta čas druga karantena še težja. One thing is, as we all know, there's different views on how to live out the government restrictions right now. In prav tako so različni pogledi na to, kako upoštevati oziroma živeti vse omejitve in pravila, ki jih daje vlada. Everyone's asking, what do I do? What can I do? What can't I do? Vsi se sprašujemo, kaj lahko naredim, če se ne smem narediti. And some people want to live and be cautious in the way that they live, in a way that reflects safety as they live out the gospel. In nekateri želijo upoštevati pravila, da odražajo to varnost. They think that being safe is a great way to love God and love their neighbors. In to, da ustvarjajo to varnost z upoštevanjem pravil, to odseva ljubezen do Boga in ljubezen drug do drugega. Other people want to run up to the line or even cross over that line of the government restrictions. Nekateri želijo teči do teh meja oziroma tudi prečkati to mejo, ki jo postavlja vlada z omejitvami. They want to live in a way that is very bold in how they live out the gospel. In želijo živeti življenje, ki je res pogumno, drzno in tudi kar se tiče teh omejitev. Da živijo za evangelij.
And this time has created a lot of opportunities for judgment. In ta čas je ustvaril ogromno priložnosti za obsojanje. So I think it'd be great if as a church we took 10 minutes this week to read Romans chapter 14. Zato mislim, da bi bilo super, da kot cerkev si ta teden vzamemo 10 minut in preberemo Rimljanom 14. And we should remember that the brothers who are emphasizing safety should not judge or force their convictions on brothers who are emphasizing boldness. Torej, in pomembno je, da se spomnimo, da bratje, ki poudarjajo to varnost, ne smejo soditi oziroma dajati svoje prepričanje na brate, ki poudarjajo ta pogum oziroma drznost. And likewise, the bold brothers should be very careful with their freedom so that they do not cause the safer brothers to stumble or struggle. In zelo pomembno je, da te pogumni bratje so zelo previdni s svojo svobodo, zato da ne povzročijo, da bratje, ki cenijo to varnost, da se ne spotaknejo oziroma da ne padejo. It's okay to have different opinions. We've all got different opinions. Ok je imeti različna mnenja, vsi imamo različna mnenja. But during this time, we really want to work on understanding one another and respecting one another. Ampak v tem času res želimo delati na tem, da se razumemo in da spoštujemo drug drugega. So this week, go and read Romans chapter 14. It's a great book, or a great chapter from a great book. Torej, ta teden vzamite si 10 minut, pojdite in preberite Rimljanom 14, je super poglavje v odlični knjigi. And let's not give the enemy any more reasons or opportunities to divide us as a church. In ne dajmo nič več prostora oziroma priložnosti sovražniku, da bi razdvojil našo cerkev. Okay, so let's take a look at Acts chapter 17 now. In sedaj si poglejmo poglavje 17 v apostolskih delih. So it's my theory as I read this that everyone in this world is searching for something more. Moja teorija, ko prebiram to poglavje, je, da vsaka oseba na svetu išče nekaj več. Everyone is searching for love, meaning, and usually people aren't content. Velikrat oziroma vsaka oseba išče ljubezen, išče nek namen in velikokrat ljudje niso zadovoljni. My old professor, his name's Ron Frost, he used to grab his Bible and hold it up in the air. Torej, moj učitelj, Ron Frost, je velikokrat vzel svoje svetopismo in držal svetopismo v zrak. And he would always say, the Bible is like a magnet, and if we hold it out, we'll see what's actually attracted to God. In je rekel, da svetopismo je kot magnet in če bomo držali ven in šli takole, bomo videli, koga oziroma kaj pritegne. And if things are iron, they're attracted to magnets, they stick. In če je stvar železo, ta železo bo privlačil potem magnet in bosta prišla skupaj. So he would always hold out his Bible in class and say, let's see what sticks to God's word. In zato bi vedno znova v razredu vzel svetopismo, jo dal takole v zrak in rekel, poglejmo, kaj bo se prilepilo na svetopismo. And I really think that's what Paul was doing in Acts chapter 17. In verjamem, da je to delal tudi Pavel v apostolskih delih poglavje 17. He was holding out Jesus to the world around him and seeing who was attracted to Jesus. On je govoril o Jezusu in je videl oziroma iskal, koga bo pritegnilo k Jezusu. So in this chapter we see Paul going to 3 different cities. V tem poglavju vidimo Pavla, ki gre v 3 različna mesta. And as he went to these 3 places, he followed a similar pattern in each one. In ko je šel v ta 3 mesta, je sledil zelo preprostem vzorcu. Who he talked to, what he said, and why he said it. S kom je govoril, kaj je govoril in zakaj je govoril. So I think the main idea for this chapter is that Paul talked about God and specifically about Jesus to anyone who would listen. In mislim, da ta velika ideja tega poglavja je, da je Pavel govoril o Jezusu vsakem, ki bi ga poslušal.
And he did this because everyone is searching for something more. In to je naredil zaradi tega, ker vsaka oseba išče nekaj več. So let's look at the three examples and ask who, what, and why. Torej, poglejmo si te tri primere in se vprašajmo, kdo, kaj in zakaj. So the first city is Thessalonica. Torej, prvo mesto je Tesalonika So we're going to read chapter 17, verses 1 to 5. in prebrali bomo poglavje 17, 1 do 5. Potovala sta skozi Amfipolo in Apolonijo ter prispela v Tesaloniko, kjer so Judje imeli shodnico. Pavel je ponavadi šel mednje in 3 sobote zapovrstjo razpravljal z njimi. Iz pisem jim je razlagal in dokazoval, da je Mesija moral trpeti in vstati od mrtvih. Ta Mesija, je govoril, ki vam ga jaz oznanjam, je Jezus. Nekateri od njih so se dali prepričati in so se pridružili Pavlu in Silu. Prav tako pa tudi precej Grkov, ki so častili Boga, med njimi nemalo uglednih žena. Judje so besneli od nevošljivosti. Najeli so si nekaj sprijencev, ki so postopali po trgu, ter z njimi zanetili nemir in razgrajali po mestu. Pridrli so pred Jazanovo hišo, ko so iskali Pavla in Sila, da bi odgnali pred skupščino. Okay, so the first question, who did he go to? Torej, prvo vprašanje, k komu je Pavel šel? And here we see that Paul first went to the Jewish synagogue. In tukaj vidimo, da je Pavel najprej odšel v judovsko shodnico. He went to the Jews first, to the religious people of the day who were looking for the God of the Bible. Torej, šel je najprej k Judom, k religioznim ljudem, ki poznajo Boga iz Svetega pisma. It's interesting that Paul often went to the religious people first to see if they were interested in getting to know Jesus. Torej, velikokrat je Pavel najprej šel k religioznim ljudem, da je videl, če iščejo Jezusa. In our context today, I think that's religious people here in Slovenia, whether they're in the Protestant church, the Catholic church, Lutheran churches, other churches. We can go to these people and who are just going to church and see if they're really interested in following Jesus. Torej, kontekst v današnjem času, te religiozni ljudje so lahko ljudje v protestantskih cerkvah, v katoliških cerkvah, v luteranskih cerkvah, v cerkvah na splošno, kamor prihajajo. Just because someone goes to church doesn't mean that they're really following Jesus. Ker samo zaradi tega, ker nekdo hodi v cerkev, to ne pomeni, da sledijo Jezusu. My friend Ron would often say, preach the gospel in the church and on the streets. Moj prijatelj Ron je velikokrat rekel, govori evangelij v cerkvi in na ulici. And then we see Paul then going to the Greeks in verse 4. In potem vidimo, da je Pavel šel do Grkov v verzu 4. Now, the Greeks were also religious people. We see that later on in Athens. And they were seeking all kinds of different gods. Torej, tudi Grki so bili religiozni ljudje in to vidimo kasneje, ampak oni so iskali vse možne različice Boga. They were searching for all kinds of things, but not the God of the Bible. Iskali so vse mogoče stvari, ampak ne Boga iz Svetega pisma. Does that sound familiar to you? Because it kind of sounds familiar to me. Se vam zdi to znano? Ker meni se to zdi. As I look around our city, there's people searching for all kinds of stuff in all kinds of places. Ko pogledam po našem mestu, vidim veliko ljudi, ki iščejo veliko stvari na veliko različnih načinov oziroma mestih. Okay, so we know who did Paul go to. Now we're going to ask, what did he say? Torej, vemo, komu je šel Pavel, sedaj pa si bomo pogledali, kaj je povedal. It says in verse 2 that he reasoned to them from the scriptures. Torej, v verzu 2 lahko vidimo, da je Pavel razpravljal z njimi iz pisem. To these groups, Paul talked about Jesus as the Messiah, the promised king. Tem skupinam je Pavel govoril o Jezusu, o Mesiji, o obljubljenem kralju. Now, why did he say it? Zakaj je to rekel? I think Paul really just wanted them to see who Jesus really is. Mislim, da je Pavel želel ljudem povedati, kdo je Jezus res v resnici. He wanted them to see that this Jesus was the God of the Bible. Želel je povedati tem ljudem, da Jezus
je Bog svetega pisma. Now, the second city that Paul went to was Berea. Drugo mesto, kamor je Pavel šel, je bilo mesto Beroja. And we'll read chapter 17, 10 to 13. In prebrali bomo poglavje 17, 10 do 13. Takoj, ko se je znočilo, so bratje Pavla in Sila odpravili v Berojo. Ko sta prispela tja, sta odšla v judovsko shodnico. Tamkajšnji Judje so bili bolj prijazni od onih v Tesaloniki. Z veliko naklonjenostjo so sprejeli besedo in vsak dan preiskovali pisma, če je res tako. Mnogi med njimi so sprejeli vero in tudi nemalo uglednih grških žena in mož. Ko pa so Judje v Tesaloniki izvedeli, da Pavel tudi v Beroji oznanja Božjo besedo, so prišli tja, da bi vznemirili in nahujskali množice. Okay, again, we're going to ask who, what, and why. Zopet se bomo vprašali, kdo, kaj in zakaj. So who did he go to? Komu je šel? Again, he went to the religious people first. Najprej je šel k religioznim ljudem. And then he went to the Greeks who were seeking for something more. In potem je šel k Grkom, ki so iskali nekaj več. What did he say? Kaj je rekel? It seems, again, like he was talking about Jesus as the Messiah. Zgleda, da je zopet govoril o Jezusu Mesiji. Because we see the Bereans then searching the scriptures to see if what Paul's saying is true about this Jesus. Ker vidimo, da potem ljudje iz mesta Beroje raziskujejo pisma, če je res, kar Pavel govori o Jezusu. Okay, the question, why did he say it? In potem je vprašanje, zakaj je povedal. Again, I think he wanted them to see who this Jesus really is and to believe in him. Mislim, da je zopet želel poudariti in jim povedati, kdo Jezus res je v resnici in da začnejo verovati vanj. He really wanted the Jews and the Greeks to put their faith in this Jesus. Res je želel, da Judje in Grki dajo svoje zaupanje, vero v Jezusa. Okay, the next one is the city of Athens. In tretje mesto so Atene. We'll read chapter 17, 16 to 32. In prebrali bomo zopet 17. poglavje, verze 16 do 32. Ko je Pavel v Atenah čakal na nju, ga je v dno duše prizadelo, ker je videl, kako je mesto polno malikov. Pogovarjal se je z Judi in z Boga boječimi v shodnici, pa tudi s tistimi, ki jih je vsak dan po naključju srečeval na trgu. Tudi nekaj epikurejskih in stoiških filozofov je razpravljalo z njim. Eni so govorili, le kaj bi rad povedal tak vasač? Drugi pa, verjetno je glasnik kakih tujih božanstev. Oznanjal je namreč evangelij o Jezusu in o vstajenju. Vzeli so ga s sabo in odpeljali na Areopag ter vprašali, ali bi lahko izvedeli, kakšen je ta novi nauk, ki ga oznanjaš? To, kar prinašaš, zveni nekam čudno našim ušesom. Zato bi radi spoznali, kaj to pomeni. Vsi Atenci in tujci, ki živijo med njimi, namreč ne poznajo večjega užitka, kakor pripovedovati ali poslušati zadnje novice. Tedaj je Pavel stopil na sredo Areopaga in spregovoril. Možje, Atenci, po vsem, kar vidim, ste zelo pobožni. Sprehajal sem se po vašem mestu in si ogledoval vaše svetinje. Ob tem sem opazil tudi oltar z napisom nepoznanemu Bogu. Kar vi častite, ne da bi poznali, vam jaz oznanjam. Bog, ki je ustvaril vesolje in vse, kar je v njem, on, ki je neba in zemlje gospodar, ne domuje v svetiščih, ki jih je zgradila človeška roka. Njemu sploh ni potrebno, da bi mu stregle človeške roke, temveč sam vsem daje življenje in dihanje in vse. Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da bi napolnil vse obliče zemlje in ljudem odmeril čase in meje bivanja, da bi Boga iskali in se morda do njega dotipali in ga našli, saj ni daleč od nikogar izmed nas. Zakaj v njem živimo, se gibljemo in smo? Ali kakor so povedali nekateri od naših pesnikov, saj smo po rodu iz njega. Ker smo torej Božjega rodu, ne smemo misliti, da je božanstvo nekaj,
kar je podobno zlatu ali srebru ali kamnu, ki sta ga izoblikovali človeška umetnost in domiselnost. Bog je zatisnil oči na časi, ko so ljudje tavali v nevednosti. Zdaj pa naroča, naj se vse povsod vsi spreobrnejo. Zakaj določil je dan, ko bo vesoljnemu svetu pravično sodil po možu, ki ga je zato izbral in pred vsemi potrdil, tako da ga je obudil od mrtvih. Ko so slišali o vstajenju od mrtvih, so se eni norčevali, drugi pa so rekli: o tem bi te poslušali kdaj drugič. So who did he go to? Torej, komu je šel? Again, we see him going to the Jews first. Zopet vidimo, da je najprej šel k Judom. But this part of the chapter talks more about him going to the Greeks. Vendar ta del poglavja govori več o tem, da je šel k Grkom. And what did he say? In kaj je rekel? Paul preached Jesus as the creator, as the true God of all gods. Pavel je govoril o Jezusu, o stvarniku, kot Bog nad vsemi bogovi. And it's interesting that Paul uses poetry and reason, things that these people really respected. In zanimivo je, da Pavel uporabi poezijo in razloge, oziroma vse te stvari, ki so te ljudje res spoštovali. He used their culture to show them Jesus. Uporabil je njihovo kulturo, da jim je govoril o Jezusu. I wonder what ways people in our church could use the culture that we live in to show people who God is. Zanima me, kaj so stvari, ki bi jih lahko uporabili v naši cerkvi in uporabljali kulturo Ljubljane, da lahko govorimo o Jezusu. So then we have to ask the question, why did he say these things? In potem se potrebujemo vprašati, zakaj je govoril te stvari. Now, I think this one's just a slightly different than the other two cities. In to mesto je malenkost drugačno od prejšnjih dveh. I think Paul wanted to introduce them to this living God. Pavel jih je želel predstaviti temu živemu Bogu. Not these idols and these things they'd been serving. Ne tem malikom, katerim so služili. Paul had an amazing experience on the road to Damascus where he met the living God. Pavel je imel neverjetno izkušnjo na njegovi poti v Damask, kjer je srečal živega Boga. And this is the God that Paul gave his life to follow, and that's why he's traveling around doing what he's doing. In to je Bog, ki je spremenil Pavlu življenje, in zato Bog hodi in potuje in govori o njem drugim. Paul gave it all. Pavel je dal vse. And he said these things to the people in Athens because he really believed verses 26 and 27. In on je govoril vse te stvari Atencem, ker je resnično verjel, kar piše v verzu 26 in 27. So let's read those verses one more time. I think they're really the main idea of what we're talking about today. Zato še enkrat preberimo te dve vrstici, ker mislim, da je to res glavna ideja, o čem govorimo danes. Torej poglavje 17, vrstica 26 in 27. Iz enega je ustvaril ves človeški rod, da bi napolnil vse obliče zemlje in ljudem odmeril čase in meje bivanja, da bi Boga iskali in se morda do njega dotipali in ga našli, saj ni daleč od nikogar izmed nas. So Paul believed that God puts everyone on this earth for a reason. Pavel je verjel, da Bog da vsako osebo na ta svet z nekim namenom. And that reason is to seek and to find God. In ta namen je, da iščemo in najdemo Boga. So no matter where people live or when they lived, it's the same reason. Torej ni važno, kje ljudje živimo ali pa kdaj, namen je še vedno enak. God's plan is that people would discover him. Božji namen je, da bi ljudje spoznali Boga. God wants people to be captured by his beauty. Bog želi, da bi nas prevzela njegova lepota. Paul wants people to experience God's love. Pavel želi, da ljudje izkusijo Božjo ljubezen. He wants people to see this good and gracious king that he serves. Želi, da izkusijo tega milostnega Boga, kateremu on služi.
Paul wants people to trust God more than themselves. Pavel želi, da ljudje zaupajo bolj Bogu kot sami sebi. To trust his plans more than their own plans. Da zaupajo njegovemu načrtu bolj kot svojim. And to give him everything. In da mu dajo vse. And then do it again tomorrow. In potem to naredijo zopet jutri. And of all these things, what Paul's saying, if they're true, then Paul's conclusion is you need to repent. In za vse stvari, ki jih je Pavel govoril, če so vse te stvari resnične, je potem naslednji korak spreobrnitev oziroma kesanje. And that's what Paul asks people to do after these verses, to repent and turn away from what they're doing to follow this God. In to je Pavel potem tudi naredil na koncu tega poglavja, da se obrnejo stran in začnejo verovati in slediti Bogu. To turn away from their plans and all the things that they think are super important to turn to God and say, okay, God, what do you want from me? Da se obrnejo stran od vseh načrtov in stvari, ki so jim bile pomembne in se obrnejo k Bogu in rečejo, ok, kaj je tebi pomembno. So I used to live in Lithuania for a few years. Nekaj let sem živel v Litvi. And one day we were knocking on doors in the student housing. In nekega dne smo trkali na vrata v študentskem domu. And we went into a student's room and we talked to him for at least an hour and a half. In šli smo v sobo nekega študenta in smo z njim govorili vsaj uro in pol. And after he heard testimonies of who God is and what he's done in our lives, we said, Tadas, do you want to respond? In potem, ko je slišal vsa pričevanja, stvari, ki jih je Bog naredil v naših življenjih, smo vprašali Tadas, ali bi se želel odzvati. And he said, I don't know. In je rekel, ne vem. And I said, okay, can you do one thing for me? Tonight when you go to bed, just pray and ask God from your heart, are you real? In potem je Matt rekel, ali lahko te vprašam eno stvar. Danes, Tadas, ko greš spat, predno zaspiš, moli in reči Bogu, če je resničen, da se naj ti pokaže. And Tadas, he said, I can't do that. In Tadas je odgovoril, ne morem to narediti. Because if God answers, I'm going to have to change my whole life and I don't want to do that. Ker če Bog spregovori, bo moral spremeniti svoje življenje in tega ne želim narediti. And in Matthew chapter 28, it says that we are supposed to be followers of Jesus who make disciples who make disciples. In v Matejevem evangeliju 28. poglavje pravi, da mi, ki sledimo Jezusu, da naj delamo učence, ki potem tudi oni delajo učence. And so if we go out and do what Paul did, is it always going to work? In torej, če gremo ven in delamo stvari, ki jih je Pavel delal, bodo vedno delovale. If we hold out God's word, is everybody going to respond? In če vzamemo Sveto pismo in jo takole držimo, ali se bodo vsi odzvali? I think in this chapter we have three types of people. In mislim, da v tem poglavju imamo 3 različne vrste ljudi. There are people who will respond to God. So ljudje, ki se bodo odzvali Bogu. There are people who are more like this plastic, who they're neutral. There's not going to be any response. Potem so ljudje, ki so neutralni, so kot ta plastična kocka, ki se ne bodo odzvali. And there's going to be people who go the other way and actually are against what God's doing. In so ljudje, ki bodo šli v drugo stran in so v bistvu proti temu, kar Bog dela. So if we hold out this magnet of God's word and Jesus, who he is, then some people are going to respond. In če to delamo, torej da gremo ven, da govorimo o Jezusu, Sveto pismo, imamo nekatere ljudi, ki se bodo odzvali. This could be religious people, it could be somebody from your neighborhood, it could be anyone. Lahko so religiozni ljudje, lahko so ljudje iz vaše soteske, lahko je kdorkoli. But it's people who want to get to know this God of the Bible. Ampak to so ljudje, ki resnično želijo spoznati Boga iz Svetega pisma. There's going to be neutral people. In potem imamo ljudje, ki so neutralni. And it's nothing. There's not going to be any response.
In pri njih ne bomo videli nobenega odziva. These people are like, I'm fine with my life as it is. Thank you. Zadovoljen sem s svojim življenjem takšen, kakršen je. Hvala lepa. And there's going to be people who are actually against God's plans. In potem imamo ljudi, ki so proti Božjemu načrtu. Like, they're not going to be attracted. They're not going to just be neutral. They're actually going to be angry and frustrated with you as you talk about Jesus. In ne bo jih pritegnil Bog, ne bojo neutralni, ampak bojo bili v bistvu jezni, ko jim bomo govorili. And I think we do like Paul did with these people. Our job isn't to change them. It's not to provoke them. It's actually just to go in the other direction. In pri teh ljudeh, tako kot Pavel, ni namen, da jih spremenimo, ampak da gremo v drugo smer. Okay, so as you're watching this video, you may be a follower of God and you may not be. Vsi, ki gledate ta video, mogoče sledite Jezusu, mogoče ne. Maybe you found this video as you're checking out stuff online, and that's great. Mogoče ste najdeli ta video, ko ste brskali online. But my question is going to be the same for everyone. Ampak moje vprašanje je za vse enako. What kind of person are you right now? Kakšna oseba si ti v tem trenutku? Are you someone who is iron and going to be attracted to God's word? Si nekdo kot železo, ki bo ga privlačila Božja beseda? You want to go deeper with him? Želiš iti globje z njim? Are you plastic right now where you're like, I'm kind of neutral in all this? Si kot plastika in je, v bistvu sem neutralen v tem trenutku? Or are you somebody who's fighting God right now? Ali si nekdo, ki se bojuje z Bogom v tem trenutku? And the question we always need to ask is, what do we do with all this week? In vprašanje, ki je pomembno, da si ga vedno zastavimo, je, kaj narediti z vsem tem ta teden. Our desire is to be a church filled with people who are attracted to God and growing in our love for Him. Torej želimo, da smo cerkev, ki nas Bog je res pritegnil in ki nas je Bog pritegnil. And a group of people who are growing in love for our city and the people around us. In smo ljudje, ki rastemo v ljubezni drug do drugega okoli nas. And people who are making disciples who do the same. In ljudje, ki delajo učence. And that means we want to be people who are helping others see who God is. In želimo biti ljudje, ki pomagajo drugim ljudem videti, kdo je Bog. So if you're somebody who's neutral right now, or actually even fighting against God, če ste oseba, ki je neutralna ali ki se bojuje z Bogom, then stop this video and ask God to change your heart. Ustavite ta video in prosite Boga, da vam spremeni srce. And tell a friend. You can send him a message or even call him right now and just say, hey, will you walk with me? Will you help me see who this God is again? In pošljite sporočilo prijatelju in ga prosite, da gre z vami, da vam pomaga videti Boga. Help me see God more clearly. Pomagaj mi videti Boga bolj jasno. And I just want to encourage you, church, that there are people who are responding. In želim vas spodbuditi, cerkev. So ljudje, ki se odzivajo. As people are holding out Jesus, that some people are coming to him. Ko ljudje govorijo o Jezusu, so ljudje, ki prihajajo k njemu. I know a few conversations in our church that people were having with others this week where people are going, I want to get to know this God of the Bible, and they're actually giving their lives to him. In so ljudje v naši cerkvi, ki so v zadnjem tednu se pogovarjali z ljudmi in te ljudje so se odzvali in so rekli, da želijo spoznati Boga iz Svetega pisma. Even in the middle of a pandemic, God is still working, even this last week. Kljub pandemiji, Bog dela tudi v tem času, tudi v tem tednu. So I encourage you, ask God for opportunities to show people who he is, to hold him out and see who's attracted to Jesus. Zato vas spodbujam, da prosite Boga, da vam da priložnosti, kjer lahko govorite o njem drugim. So I'm asking God for opportunities this week, which seems crazy because we're not even supposed to be hanging out with anybody. So
God, how can you create an opportunity for me to get to talk to someone else about you, to see if they're interested? In tudi ta teden, ne glede na vse omejitve, molim in sprašujem Boga, da mi da priložnosti, kjer lahko govorim o njem drugim, da so priložnosti, kjer lahko govorim. And if people are interested, you can even say, hey, would you want to check out the God of the Bible with me? In če so zainteresirani, jih lahko vprašaš, hej, želiš preveriti se oziroma se z mano pogovarjati o Bogu iz Svetega pisma? And our church has lots of different types of way for you to do that. Lots of different materials where you can walk somebody through so they can get to know the God of the Bible. So, in naša cerkev ima veliko različnih materialov, katere lahko uporabite z ljudmi, ki so zainteresirani in želijo govoriti o Bogu. And I love Psalms 34 when it says, taste and see that God is good. In res mi je všeč Psalm 34, ki pravi, okusite in glejte, kako dober je Gospod. So let people have a taste of Jesus and see how good he is. Naj ljudje okusijo in vidijo, kako dober je Jezus. And lastly, I just want to say, if there's anything you're struggling with right now in the midst of this crazy times, like we're going to put a place where you can write down some prayers. Write down some prayers. And if you're really struggling and it's personal and you really want to talk to somebody, call a friend right now, message them and say, hey, can we pray? Even as soon as this video is done, like, I encourage you to do that. In želim vas spodbuditi, če so stvari, s katerim, če vam je težko, če so kakšni problemi, ki jih imate, povejte. Objavljen bo tudi link, kjer lahko napišete svoje molitvene prošnje ali pa kontaktirate ljudi tudi osebno. Thanks, church. Have a good week. Hvala, cerkev, imejte lep teden. Kralji se priklanjajo, on trga vse vezi, potrtih src, ki hvalijo, kdo mogočnega ustavi. Naš Bog silen lev je, on lev je iz Juda, z močjo zarjove, za nas se bojuje, vsak se bo priklonil njemu. Naš Bog jagnje je, za nas darovano in za grehe sveta, ta križ spolnete, vsak se bo priklonil njemu, levo jagnje tu, vsak se bo priklonil njemu.
vsak se bo priklonil njemu, levo jagnjetu. Vsak se bo priklonil njemu. Verjamem, da nas je današnja beseda spodbudila za življenje. In verjamem, da smo se nekaj dobrega naučili in spoznali, kako je Bog dober. Ker On res vsem želi, da se naučimo živeti v njem, z njem in za njega. Res danes, če pogledamo, kakor smo mi navajeni, da smo res v težkih časih, vendar vam povem, nismo še tam, kakor Pavel na koncu. Zato verjamem, da lahko zrastemo v tem času. Verjamem, da lahko spoznavamo več in več Božje milosti, Jezusa, kateri je plačal življenje za nas. Verjamem, da ti, kateri še mogoče nisi spoznal Gospoda in doživel, ga lahko danes povabiš v svoje srce. Odpre svoje srce in rečeš, ja, Jezus, želim te spoznati. Želim imeti to sigurnost v sebi in živeti samo zate. In priznam, ja, grešnik sem, vendar ti me lahko očistiš, ti me lahko spremeniš. Bodite blagoslovljeni, hodite v njegovi moči in spoznajte, On je edini Gospod, On je kralj. Bodite blagoslovljeni z vsem srcem, z vsem umom, z vso dušo. Amen. Sam vase zazrt, res sem se prevzel, odločil sem se sam in odšel daleč, daleč stran. Kot sanjal bi prestajal more, v obupu in praznini izgubljen sam brez tebe, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, Bog, da bomo svoje. Sem trudil se, da delal dobro bi, a vedno padel sem, ker sem spoznal, sam nisem dober. Vem, grešnik sem, po svoje rad živim, ne morem delati, kar je prav, kdo me reši, ker sem me še najdeš. Odprimi oči, pomagaj mi, da bomo svoje. Predam se,
si, popolna žrtev, ki osvobodi. Našel si me, Cristo.